ole epiral te channel thi tu zong te chi bai vek ule hei ka ma bike hi R15 V3 ani a BS4 ani a tin MT ka bike ani a caption en buang khan tun tum hi video sang de olek nge chidang de olek ni danga kan ti dan thin lo ang de olek kan on ti dona hunrei ta ka tangin kalawin po cha ve to e caption en buang khan aftermarket exhaust hi voina kan topic tur big chu ni a exhaust kan ti hen enge exhaust chu mizo tong chuan kan na pana jan me khu chu na kan ti thina enge intive thin ge thin lo chu ka shelawa me khu chu na kan ti me hei exhaust chu hetia kala hetia engine atanga borok pachok tu khani a chumi chungchang abikin stock lampang chu kan sei kherlawanga e kan topic bet tu chu aftermarket enge aftermarket ti chu aftermarket exhaust chu enge e kan khol tan te apoyem kan vo hen enge poina omem engri rupuin nge kan vo ti te kha ang chi kha e mi sang sang in an soite le mi sang sang a hrie te ka zo te kha nga tanga ka ru om khai khom na anga kha tuntuma chuan kan soinga aftermarket exhaust enge hei camera te po oma khovela hen camera a chuanin Canon Nikon Sony ti te alar em a chuan chumi mil tu chuan chumi te company man thei tu chuan lens te speed light te la chi sang sang accessories ka company san lakha na non siam thin ni antenna lens a chun sigma te tamron ti te chi sang sang kha om ta a khateng kha I enge camera bi ka chon third party ti nan soi thina third party accessories te po kan ti thayang chu khateng khanin two wheeler bi ka po kan voina kan soi to topic hi aftermarket exhaust company na asiam ni lo company na siam ni lo Yamaha company tunmi hinita a exhaust kan man thina kha company dang dein an man khateng hawa kha tun tuma kan thur bing tura chu lo nita a e kan hriat dan te kim lowa kan soi kim khelo me thema se kan hriat ang tok kan phau ang toka e kan lo in zir chena kan soi e kha voina kan soi chu tur chu ni a e soi mai te ti mai te tap tak kan nayang e kan ngai dan point ang vek khelawang chumini wang chuan voina kan phau ang toka kan han zir chian ve kan soi hi adik bere a thabere kan tina ni lowa e enge idea clear to an idea in lo nei theina tur ta na he video hi bot sai kan ni ti kha kan sai ma sabera ni ati tanga top thenga min thlir sak turin ka som chewa e mu na mani lawa thir shia zauna tur lampang ani a tong ngai thak chen angai ni ti kha kan sai ni background te kan han thlaka tun tum chu shooting de tak tak ani wangin ti hiam exhaust aftermarket exhaust chu kan sai fia don ni I stock hei tuna kan exhaust mo hi stock ani a stock ti chu company na anon kena khani a aron ken ti ra khani a tin aftermarket chu free flow kan ti ang chi te sang sang omanga I company po chu sang sang a tha te watanga thavak lo mo khati ang chi sing an a sing tel man te po online sang ni khat man lek te po ama khati ang khani a chu I kan soi ma sak ber tu ra chu aftermarket exhaust vo hi dari na khapem dari na phalem ti ka kan soi tur ani a India ram om kan dia khovel om kan dia dar sang omani li thei kan khal chung changa po dan sang ma kan shevek lo ke pon ka shevek seng lo atam lutuk ma se aftermarket b ka kha kan han zir chena chu ni a aftermarket exhaust shim hi danin man akhap lo ni akhap san lawa ma se akhap lai chu aria kha I chin om veta ni ari hi li thai shim hi India rama two wheeler be ka two wheeler li thai shim hi India rama 80 dB kan ti chu arin zong te na ani a exhaust ringa wanga man to viewer sign amani chuan kan thecheng viawanga hi hetin an te thina ari rin zong kha khami kha 80 apel tur ni lo ni 80 apel chuan darina aphal lo man thai kan ni tina nia chumi atak chuan aftermarket exhaust a chuanin a ring big ta aftermarket exhaust hi a ring tlang pui ta a I chu aftermarket exhaust ka man khan 80 dB ka pela ka tlan char khan phal lo dan palzu tin darina a phal lo angin ka tlan ani ka tlan ti na alo ni ta a tin apani na chuan exhaust shim hi thil pakhat ani lawa atlang pin athan chon thil pali ang te pon an soi thil pathum mang pon an soi theya heta engine atanga lo chuak ben pipe kan ti header pipe te po kan ti thawanga kha
layer pakhat chu lo ta phota chuan khami engine atanga lo chuak heta alu ta kha alu na tun lai BS6 bike te le chang chang a chuan lian pui enge bom lian pui ang kha om ta khami alu ta kha khatai alu na lai ta kha collector te pon ti a kan soidain ang lo mai thaya dik ber po om chung lowa kan soidan ang kha nge kan thulak na ang khan ka soi mai do na collector an ti a chumi chu apani na layer pani na lo ni ta chun achuak le ta then chuanin hata muffler le chumi collector in kara pipe omakha middle pipe ten tia athan chon khami atanga muffler tap kha layer khat ang te ponan chiara heta muffler kal tlang tap kha chutianga uluk takaduan chuni ta ni uluk takin company na nan duang ta chuta chuan aftermarket exhaust chuan atlang pup ta ti hian kha ang zong zong a layer sang sang kha hala om ve ta lo phot ta ni chumi ya chuan poimo deu chu catalytic converter antia chu catalytic converter chu enge na tho catalytic converter ina na tho per chu hemi lir theina boruak chia apek mo boruak chia hi ape chuak char char ta ni khumi boruak chia apek lo convert lo ti tlem tu chu ni ta catalytic converter chu thil poimo lu tu kan ni a air pollution kan siam tam tak lo ti niam tu chu ni chumi taka chu aftermarket exhaust kan vo che khan alo talo ta catalytic converter kha chuan boruak chia environment ta na pui kha kan pe chuak cha ti na ni ta ni chu ta tak chuan after exhaust mang tu te after exhaust mang du te mang thin te kan ri ruwa enge kan vu khan methane noise pollution kan siam kha inflation na kan neem ti te tin boruak chia khovel mo in aboi pui mek air pollution boruak kan chen na boruak che to tak khami pe chuak cha tu kha kan ni theya chumi pa ni chu edition siamin ke mani a ro amin kan bike te aftermarket exhaust kan thak thinam ti kha kanin zo na ni sela aluk sun la lom mo aluk san la tin a power pek le pe lo lam pang kha kan soi don wa tun tuma hiam number 1 a chon kan thak thin na chana hi a chei ni bike a chei em anal em number 2 a chon ari alo na leta chu kan thak tlang pui ni atin stock ho hi ari em aftermarket kan thak khan alo zanga awe tam takalo pa ya chuan power chu tlem chona pe ngal sim thei thawa pek thei na lai oma chumi chu advantage chu ni sim ta chu ta kan soi chu amang tu te kan poimo ani kan man donin khang zung kha kan shavek meter nok sak beng cheng kan siam dona mo ase aftermarket exhaust song a beng cheng ka tina ni chung lovin beng cheng lo tak bo a om cheu chu ta tak chuan noise pollution kan siam thaya mo noise pollution kan siam a ribeng cheng kan siam thai meter na shman kan siam thaya tin borok chia na satakin kan le theng kan pechok cha thai boka chumi pani chu ki manin sharengin aftermarket exhaust hi han thak thin potila ti kha kan soi du ani ale tuna chuanin hei exhaust hei ka bike exhaust hi enge aftermarket ni lawin stock ka manga tam takin aftermarket exhaust mang tur hian request te ka lo dong thina ka chha ngai lem lo che tun video ka siam tang hian ka chhana cheu ang tluka ngai mai ula a tha ome ti chuan na china kan soi ang khanin heng lai bor hi muffler kan ti a chu ri ta hi arit exhaust hemi stock hi chu arit ta ni ti chuan heta tanga header pipe lo chuk hi heta hian collector anti hei chu BS4 ani wangin enge alien pui ka chida ka soi kha a om lem lowa bike tam taka chuan alo om to a BS4 BS6 a te phei chuan alien ma nok thamani mo khatiang khani ta a chu a chung a hiam technical level thil kan soi don lowa kan thiam dan turang berin kan soi nga le technical ta ka soi kha ka thiam chong lowa a chung a hian enge hung sang kha om ta ni ti chuan bike kan khal reng hian hetia throttle kan han pama kan han tlan chak hian ti an chuak hi back pressure an tia thilet le kha om ta ni thilet le kha om ta chumi thilet le achu hemi enge stock a hian uluk taka anon duan ani wangin uluk takin a kholina amil tu za che back pressure petura anon duan sa ani awang khanin stock hi chu a thaem ani ti hakan soi photanga stock hi sap ho tak sap tam tak phei chon never underestimate stock exhaust anti hial ni chumi wang tak chun stock exhaust hi mu sit ngot turani lawani a thaem ani ti chuan
back pressure kan tia chu athiham le ta khani achu rol khan lu ta omta a chumi chu aftermarket a chuan aftermarket exhaust a chuan khang achunga lo intinge apin dan sang sang amil thap tur an se manga kha alo omta lo ta a chumi a tak chun back pressure kha apena ta ni chumi taka chu kholina atur anti mithiamina an soi chu ni a kholin engtin nge ator dan lang sa bera an soi tam bera chu asama ti te ni a tin a valve in khong tur te kha ang te kha aboi ta a chumi ni wang chun tam ta khianin enge aftermarket exhaust hi an khol engine an ngai to awangin volo tam takan omboga tin ahim dana kha ahim dana omvele ni ahim dana omle ahim dana chu muffler che thon hi ahim dan pakhat ani a heta catalytic converter ti te kan soi hemi BS3 BS4 MTH chon hetai a block bula hian oma tun mai mi hawa phel chon henglai lai bor vela han om thin tlang puya chunga ni wang chon in catalytic converter te khati chet ngai ka khathil poi takani na china khan kan soi tu apoina te chumi ni wang chon kan vu in ahim na tur ahim dan tur kha kan soi nga tun a chon hemi muffler kan ti chi hi athon avu ve thei thawni hetam pang apoi tur ang zong khoi lo hiam chumi thon chuan aria dang lamanga awe tlemin zanga nga pawra chuan chutil tu suna puilo mai theya kha ahim dan ani a I borok chi apelo boka I ahim dan ber chumi chu ahim dan ber ani a tin full system omleta full system kan vodon re reng hianin kan vu chuan EC wa remap ti ngai ni back pressure petur mil tok tur khan isiwa remap kha antile thinta chu tiang chon an vuat lang puyatin aftermarket exhaust tam takhi racing in tlan siak mo khati ang chi khati anga ta na man tura siam tam tak khania street a na ring tak tak ta na tu me mi chu ani karing lawa chan chu khopu chunga ka soi tu ang khan 80 dBi sang India sarkarin aphal mio lo wang khan andan lo anga thil ti kha thil thatak ani lawa ma se ates dana khan tam tak hian kan la shelo ni mai thai ke po theng tokin kan in chiara exhaust arin zong test dana hi kan te zai ang lo ni mai thai azia ka chera chuan hemi exhaust muffler atanga fit thum bor vela hian dB meter khati hian an da turani a ti chuan RPM 2500 an da turani RPM tlemin dan refanga 2500 RPM vela an da anga chu akal phung turani ti kha tuntum han kan sei shimanga kimlo takin kan sei hian kan shet angin kata khan kan sei tam taka khan amang tu te kanin ngai tu angai ni aftermarket exhaust kan man hian mi tan poi kan siam mi tan siam kan siam em ti ha kanin ngai tu ave angaya ke mani ringot kanin ngai tu lo kanin ngai tu kha chuan burok chiap siam char tu te po kan ni ve theya tin thenam khoveng ta na bingcheng nin om ni theina lai te po kha om ve a tu ma hi vosu ke ni ti theini lawa vena kan soi kan topic bera chu khami exhaust kan thak thina kha enge ani reng kan vu khan enge mi poi kan soem dan angin kan kalem ti te khang ang kha kan soi tamber enge kan soi war bera chu ni a addition siam tu chu a bike nei tu khai ni a chu apoi mo bera ni ti kha kan soi ani ole ti khan kan phang tokin kan soi ve ka soi atira ka soi tong khan kan sakim lowa kan sakim tok lowa kan siat na kan thiam na poina phalo ma se kan siat ang tok khati kan non ser kan ti thei tok ani a tam tak chuanin in siat nu vek te poni anga tam tak tan kan la siat lo te poni ve the chumi ni wang chan tiang hian video kan siam ani a kan soi le du pakhata chu two wheeler rim bi ka motor te poni anga an siam uluk per chu engine bor hi an siam uluk ber hei kan thian hopon kan ti thina engine te hi pakhat lo lor thui set pakhat lo lor thui lo set kan se thiam dan turin lor pong set khateng kha om thiang lo ni engkim kha ani chat turani chu tiang khop chon engine hi an rem uluk thina ni siam to te hian engine bor hi an uluk per an soi thina ni a chumi dot che chon exhaust hemi up enge an rem dana mo exhaust akal dana hi an rem uluk le berni an soi ni a chuti khopa a company poina an uluk chu ni a ni stock exhaust poimo je ka soi na ni chu
heta aftermarket kha kava fak lo ni lo amang thang chun nuamin ti anga ke kamang ngai lowa ka shevak lowa mang than chun nuamin ti ni viau mai thei ma se sok exhaust hi mu sit ngot tur ni lo ni ti kha vaina karon sei tum pakhat ka point zinga mi ni a chumi ni wang chan tiang hian ka ngai poimo lampang ani wangin tiang hian thiam lo takin ka lo soya ka soi dik to lo mai thei ka shia ta po dik to lo mai thei nang ne pon ka shelo jok dai ang ma se kan phak ang to ka kan input cha ve he tiang hian karon sei theya karon sei thei ka lo me me ma tam tak chuan in bengwar phanan de poni lo mang ve mai theya kha kha pakhat poina hlok phana nai lo man ka zon ka tan chon thil lo mom takani ti kha kan sei du ani le kha kha tuntum exhaust bi kan topika kan sei thei chu ni a sei kim lo khop mai ka chiang ma se min thiam ula kan siat na le kan thiam na in atlin tok ani wangin ati ani mio wangin kha thi to tapon min lo siat thiam ka du ani min en tu zong zong chunga lom thu ka saya next video pathian in ramati chon kan mu le thoi don ne